Assalamu alaikum. Kutmanda uşuğa kençilikler bilen amansızlarby? Alatoğuzun ardaqtуу atolları, бүгүnkү toylarının en jakındары, asıldары, Kuday koşkon kudalары, бүгүnkү toy kut bolsun, barsızlarby bir kol çaap koyuңuzlar. Buna oy koşmagondu toy koşat eken бүгүn toydun eeleri Mamatcan Bayke, Elmira Jenge, ata enelik mildetin atkarıp, Akbuğday, hayday olgan kızı Begayımdı turmuş yoluna uzatıp atat. Dal ошол Begayım kızımız sizlerden batağınızlar bilen, jakşı tileğinizler bilen uzatalı. Bargan жерден baga айтсын деп jakşı tilekleri bilen barыбызды çakırıp olturat. Andıktan ушундай жөнөкөй эле bir күндө майрам кылган, шаң кылган Begayımдын kız uzatуу toyun açık деп жарыялап койгонго уруксат этиңиздер. Kız balam boy jetip çoğoygon delem özünün jomoktogу kаарманын ханзадасын түш көрүп элестетип баштайт экен. Менин болочок жолдошум ушундай болсо экен, ушундай сапаттарга ээ болсо экен, менин кайын журтум ушундай кишилер болсо экен, мен барган жерде өз кызындай кабыл алса экен деп тилек кылат экен. Мына бүгүн Begayım ошол тилегине жетип олтурат. Begayım жүрөгүнүн ээсин тапты. Ал тапкан жигити ата энесине бүт тууган урукка жакты. Begayım кандай жигиттин болуң карматы болду экен, биздин күйөө бала кандай жигит болду экен деп барыңыздар ак эткенден так этип көз тирмебей карап күтүп атсаңыздар керек. Анда келиңиздер урматтуу меймандар. Күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр дейт. Күйөө балаңыздар Русланды чакырам, кол чаап коюңуздар. Мырза, кушбабек болсун. Бойдошылыктын арты кайырлуу болсун. Мына бул жерде олтурган жаны тууган уругуңуз кут болсун. Бул жерде олтургандын баары сизге бүгүндөн баштап бөлөк бүтүн киши эмес. Мунун баары сиздин туугандарыңыз. Чачыңа бантик байлаган, ой жетип кетипсиң бул кезде. Жакшы адамды жакшына ойлоп турбайбы, той ээси кандай экенин дасторкон айтып турбайбы? Ел билейлі, ырдайлы, тартпайлы чымон кайгы, бұл жашоонун бейиши тойлор болуп турбайбы деп, баарыбызды Аксарайга чакырып, баарыбызды батырып, кубанычы, сүйүнүчү менен тең бөлүшүп аткан тойдун кожоюндарын мен бул жака чакырайын. Кудайдын бир күнү бар, 1000 күнгө теңелгис деп коет экен. Мына бүгүнкү той ээлеринин үйүндө дал ошондой күндөрдүн бири болот, сиздер тең бөлүшөбүз деп келдик. Кол чаап коюңуздар. Маматжан байке Элмира Жеңге келиңиздер. Эртеңден баштап Begayым үйгө жалгыз келбесин. Руслан экөө келсин. Андан кийин көбөйүп 3 болуп келсин, 4 болуп келсин. Көбөйүп келип сиздердин батаңыздарды алып, сиздерди жылдан жылга жашартып, сиздерди сүйүнтүп, батаңыздарды алып турсун. Балдардын жакшысы ата-эненин бактысы дейт. Сиздерге бакыт тартуулаган балдар болушсун. Ыйлашкан эмес, ырдашкан будалардан болуңуздар. Көк камокты көргөндө ындашкан будалардан болуңуздар. Ортодогу сыйлар качан тең бөлүшкүлө, бир айда жок дегенде бир 3-4 жолу 5 бармак үстүндө көрүшкүлө. Азыр келген меймандар дагы 2 жаштагы разы болуп сүйүнүп калсын, кыпкыргызча кучакташып көрүшкүлө. Эгерде элдин баары кол чаап ийсе, анда кудай катары бир өбүшкүлө келиңиздер. Кол чаап коюңуздар. Осият бар, пайгамбардан калкыма, океандай сырлар жатат баамымда. Эгер чындап сенбешти издесең, энелердин таманынын алдында деп улуу акындарыбыз көптөгөн ырларды арнап берген. Бекерден болбосо керек, эненин таманында бейиштөрү деп. Энеси бар адамдар эч качан картайбайт дейт. Руслан, мына сизге ушундай Аккудай, айдай күндө болгон кызды төрөп, сиздин жаныңызга өмүрлүк жар кылып, сиздин мамлекетиңиздин куту кылып, сиздин мамлекетиңиздин нуру кылып дайындап берип аткан кайненеңиз бул жерде турат. Чоң рахмат деп, ордуңуздан мындай басып келбей, чуркап келип туруп, мен 6 деп эсептегенчечи. Кайненеңизди бетинен өп туруп, чуркап барып кайра Begayымды бетинен өп коюңузчу. Элдин баары биздин күйөө бала атасынан көрө элпек экен деп калсын. Кана кол чапаңыздар, бир кеттик, чуркак сен. 2 6. Кандай күйөө бала экен тургандар, жактыруу күйөө балаңыздар, жакындарга жакшы күйөө бала экен болсо коюңуздар. Баарын жеңиңизди туура кылдыңыз, Руслан. Бирок бир нерсени унутуп калбадыңызбы? Келдиңиз, кайнеңизди өптүңүз, жанында турса апаңызды өппөй кетип калбадыңызбы? Азыр эми чуркап келип апаңызды өпүп коюңуз. Кеттик анда. 1, 2, кол чаптырабыз.
azır begayim dörtte aytkan çoğular bu. Rahmat, üçüncü böyle ekimiz sırtın, atelerdi görgönde çıkıp kızmat kılыңızдар. Atelerdi görgönde uşunday bugünküdey gülümçülüğünüzler, atelerge olsun ne gerek. Sizlerden gülüp жүргөнүңүздөр, sizlerden sүйүшүп жүргөнүңүздөр ателер жurdатылар жашакта. Эң жаман күнүңүздөр бүгүнкүдөй күн болсун. Сиздер бүгүн бошулуп атпайсыздарбы? Ал эми бегайым болсо Кудагый сиздердин үйгө келин болуп кирип, кепи болуп чыксын. Бактылуу келин болсун. Үйдөн бегайым киргенден кийин той үзүлбөй эле, тойдун эле түйшүгүн тартып, жыл сайын бешик тойго, жыйынтек тойго чакырып турабыз. Жайган дастарханга момин деп атарлабыз, момин, элибиз эсен болсун, журтубуз аман болсун, ар бир үйдө той болсун, майрам болсун, шаң болсун. Gelin alelekler, gelin alımızlar, kız uzat elekler, kız uzatımızlar. Bugünkü Begayim'den kız uzatı toyu toydoğuday, en başkası oydoğuday olsun, Begayim bargan жерден baqtarsın. Amin. Hem dasturxon kol sala versеңizdер болот. Kudabeydi uzatıp koyalım, körgöçe gerekizler. Сопровождение kılarlı. Hadi Ruslan Begayim sizler dağı atayın ordup dayındırgan, dostlar meni oturat ekemiz gerekizler. Dostlar menen çoğu bulcaqalar ordan oturumuzlar. Qadırlı meymanlar, aldığına qaşı koyduk, eki bol yemet oluşuna boş koyduk, adı oturumuzlar. Manaydı götürüp gülüm çayına birliğinizlerge jağı oturumuzlar. Bugünkü toy ar bir uyda bolsun. Şunday toy juğuştu olsun dep tilek kılıp oturumuzlar. Bugünkü toyda aytılgan ar bir tilek, ar bir qalı. Dal oşul 2 yaşqa tigendey bolsun. Ar bir Kırgızdın başında birimiz bir neçe toy var. Barımız şunday toy topur ötküremiz. Demek hurmatlı meymanlar, bugünkü toyda dağı bürünün toyu dep oturbay, özümüzdün toy dep genen oturalı. Gülüp çayına oturalı. Bürünü uşaktabay koldan gelse, bürünü makta oturalı. Dağda oturalı. Tamamınızlar dağında olsun, toyunuzlar kutlu olsun. Kırgızdın toyun, Kırgız beyiminen tatlı beyçler ansambili başla versin. Rahmat, salça kamerada rahmat. Bugün toyda özgöçe şаңda oturish керек. Antkeni bugünkü toyda kız uzatı toy olup atpayбы. Kanday sonun manayda uzatsak kızımızdı, oşondoy manayda jaşosu ulanaktı. Bugünkü toydu oşondoy jakşı manayda ötköreli turganlar. Gerekizler antrak dep aytmayın, ar beri baspаңыздар. Antrak bolgonça eşikке çıkpаңыздар. Çıdagan kişi toy beret, sıylagan kişi oşol toyga kiret deyip. Bugünkü toyda kim kan çalıp tekki elde sıylap kirgen degen ar beri oturgan meyman özü көрсөтүш керек. Toyda berilçi beleklerimiz dağı aybay köp, jakşı süydögön, jakşı biylegen, oyun zauka mыкты katışıp, degele bugün toydun görküne görk, şаңına şaң boşkala gayıp tuğandım barda tek, ança-mınça çöntön kötüralız belekleri var, andırtan tuğandarım. Bugünkü toy juğuştu bolsun dep, barыңızдар birden belek alğanға hareket kılыңızдар. Kız uzatı toyda, kızdı uzatıp anan getiş gerek de, anglisli uxat kılıp ertelek etip kalbanızдар. Bata vermeden getkendey bolu. Gelingizler azır emi toydun görkü tostorda, qalı tilek sözdürді, birinci qalı tilekti aytıp kuttuk toy üçün. Mamatcan Bayke'nin bir toğandарын çakırayın. Öyde çıksa övek bolalar. Ildı söz jürek bolğun. Şunday toy bolsa, oğurun koldan algan, jеңilin жерден algan bir toğanдар. Amanbek Bayke, Gengeşbek Bayke, Cengišbek Bayke, Temirbek Mambet, Adil Aybek, Jırgal, Atto Baykeler, Jegeler deriştip alıp, jana ejeler, karındaşlar menen deyip. Gelingizler barыбыз жалпы bir toğandar çıqat ekemiz, gelingizler. Var, çoğrak var, gelingizler andemese. Ruslan menen Begayim baktılуу bolsun. Karmaşkan kollarınız güvesün. Oşul sözdü aytkandan biz tacalaşımız gerek. Kudalar hoş geldinizler. Irçı kızınızlar Alisa ekimiz bugünkü koş yıldızga arnap. Жалпы эле ушул тойго келген кош yıldızlar üçün. Koş yıldız деген чыгарма аткарып берели. Кабыл алып коюңуздар. Той кут болсун келиңиздер. Анда барыбыз экранды карап коелу. Мен азыр бир 5-6 приз берип коюйын деп атам. Бүгүнкү тойдон ырым кылып келиңиздер барыңыздар. Экранды карасаңыздар, экрандан 2 сүрөт чыгат. Ал 2 сүрөт белгилүү бир инсандын атын, фамилиясын түшүндүрөт. Эң жеңил абдан оңой. Бул жерде шаңды кайра талап кылган. Ким биринчи чоң колун бийик көтөрүп жооп берсе, ошол кишиге белекти ордуна жеткирип беребиз. Доставка бекер. Анда эмесе келиңиздер экранды карайбыз дагы. Азыр экранда пайда болгон сүрөт кайсы белгилүү киши экен айтсаңыздар эле белекти беребиз. Келиңиздер. Так. Кудалар жагы айтат болуш керек. Бул ким? Мана Байке айтты ким? Курал Чокоев дейт. Ал ошол экен. Приз. Hazır bir dosttan keyin Atay Bişkek'ten
Show balet Amadeus kelgen, hazır sizlerмен çoğu biledigen. Men bu jaka jap-жаңы свежий kudalardı çakıram. Kudalarga kol çap koyuңuzlar, oşol suyurmatыңыздар bolsun kudalar. Mamacan kudаңыздардын үйүнө такай ушундай тойго келип турмуздар. Эми буюрса бир нече убакыттан кийин кызыбызды кошуп беребиз. Ага чейин эми чыдап олтуруп турмуздар. Сый көрүңүздөр, келиңиздер анда. Так, мына ксерокопиянын оригиналы каякта? Та, биякта жүрүңүз. Анда эмесе, бияктан дагы бирөө чыкты. Балдарды алып турушубуз керек болуп атат азыр. Номеру жок тиколорду алып турмуздар. Men aldığınızlarga barыңыздарды, малайыңыздарды көтөрүп, бүгүнкү тойдун шаңын чыгарыш үчүн атайын ушул бүгүнкү той ээлеринин чакыруусу менен келген Amadeus Show балетти чакырайын. Кол чаап тосуңуздар. Aşıkpaylı, şaşpaylı, ağrı beri baspaylı, eşikti gözde kaçpaylı, ızı şunu salvaylı. Emdigi жылы 2 жаш 8 balalı olsun degenler 2 koldu büyük götürüp bir kol çağa koyumuzlar. Ballar için, yaşçıbaylar için toyumuzdan 2. bölümün başlaylı. Bunun жерде атайын çaçlalar var eken. Gecelerden bağrına verilen Amizaga çeyin gelingizler. Show balet Amadeus'tu çakralıdağı 2. bölümümüzde saltanatlı türde açalar gelingizler andanese. Шоу-балет современной хореографии «Амадеус» представляет Show-balet Amadeus, show rahmat aytamiz, kelingizlar hurmatli mehmonlar. Çaçlardan almadığımız mı? İyiceler. Alınızlar hazır. 2. tamak dayın eken toy eylerinin atılan Alastaçka restoranının firmenli tamağı tasıp alınızlar. Alınızlarga tamak geldi. Özgöçü tamak eken. Dağımsızınızlar. Aşkazanın gönüllü alınızlar. Dünya yüzü boyunca en güçlü aşkazan bizdeki olacak eken. Anın tanalmayız. Tamaka qarаңыздар, tamak üstünde. Tamaka çeyin, tamaktan keyin degen sözdür aytılат emesmi? Azыр tamak üstünde tayeke degen biri bolot, jeyinin arka beli bolot. Tayeke degen tayın berebi je tay otaсын berebi, aytır jeyini menen bir bolot deyip. Gelingizler men bul jerge. Mamatcan Baykelin tayekelerin çömtöy kalın baykelerin çakırayın. Almaz tayeke, ayım jenge, saynaş tayece, Jokin Ayida Kanat Ulargül Azamat. Baş bolğum jalpı Mamatcan Baykelin tayekeleri tayeceleri, bölüleri, jeyinleri çığa verseňizler. Ulu suyunu tangazalagan, boloyun senin boğaşın degen bir jakşır var. Oşol çıgarmany sizler tamaktan alıp atkany turdarda bersem, aybay jakşı bolgan turata okşayt, he? Açık aytsam hiç aşırbay, armanım attın o başımday. Aşığım menin görünçü, arka yüz çakan hiç aşınmay. Çok rahmat, var oğlumuzlar. Ebi, hurmatly mehmanlar, gelingizler bir muzikalny konkurs kılalı. Toydan har bir kişi belek algısı gelir. Toy bergen kişi dağı har bir konuğun birden belek alıp getse dep atayın Dortoyga barıp 2 konteyner priz alıp gelir. Oşol beleklerdi bereli anda mese muzika oğa olsa hazır bizden DJ Jigitimiz tanıyar jakşı muzikalarını koyuyor. Belgüler Kırgızdın Orustun ırları ırdalar. Irdavatı bele bir sözün tuğra emes ırdap koygon. Sizler jakşılap tımdap kaysıl jerden tuğra emes ırdaldı. Oşol jerin tuğralap oңdop koyuşumuzlar gerek. Kıskaça aytkanda ırdın katasyny oңdoybuz. Anda gelingizler, birinci ır belgili ır.
Barыңızдар bilген ыр, жаш кезіңіздерде оқып жүрген ыр, жаштарға тіле бұл белгілі. Оғабыз кеттік әнді келіңіздер. Келіңіздер, атымыз ұрматты меймандар, музыка өмірді жашартады дейді. Ардайым жап-жашпайтын жүріңіздер. Азыр сіздерде жашарда тұрған ырчы, Қырғыз елінің аты қашқасындай танымал, маданияттың мықты қызматкері, Қырғыз эстрада жылдызы, Қырғызстанда бірлерші Алла Пугачеваның қолынан алтын жылдыз алған. Ошалыршы бүгін бізде қонақта. Омар, қол шапты салыңыздар. Омар, қол шап қойыңыздар. Омардың концерт тұрышы менен соңынан шықты, отырыңыздар. Келіңіздер, орнанауыз. Сөз Шайгүл Тажегеге беріледі. Балдарыңыз менен келіп берсеңіз Шайгүл Тажеге. Шайгүл Тажеге қайдасыз? Келіңіз. Шайгүл Тажеге бала бақыраңыз бен, небере чөбереңіз менен, қошына қолым менен, барын келіңіздер. Барыңыздарды ортаға биге шақырады келіңіздер, 20 минут билейді. Жеген тамақтарды сіңіреді. Андан кейін 3-ші бөлік башталады, ошол 3-ші бөлікте қыз ұзату церемониясы болады. Келіңіздер, азыр антырағыт жұрында ким тынбай 20 минут билесе, 5 килограмм арықтайды. Мен ырдағанда Руслан командасы қолчап, қолдап, қиқырып, сүріп, Русланды ұят қылбай, үніміз жоқ дегенде чалтабарға чейін болғандай болсын. Бүгін 2 жаштың атын алысқадан қындалайға чарабыз деп келдік. 2 жаштан алақанға аябайлы қойылды, келдіңіздер. Алеме ырчы қызыңыздар Алиса ырдағанда Бигайым командасы бүгін қандай соның шаңды ұзатса қызы ұзашын дейшейді. Демек ошол девизменен шаңды қолчап Алиса ырдағатқанда ордуыздан тұра қалып қолчап, стол үстінен шыға қалып қолчап, ішіліп жеңген қарекет қылыш керек. Алеме еке Элмира құдағы сіздер қарап тұрыңыздар, кім қолчап атады, кім қолчаппай отырады, мынай. Қолчаппай отырғандарын жазып қойыңыз. Кетіп кетші. Қана келіңіздер, Бегайым үшін қолчап қойшы барсыздар ма? Руслан үшін қолчап қойшы бармыз ба? Başlayalım çalız. Hadi biz başlarız. Kolçağa başlarız mı gelirsin? Git. Azat bendesi suyunurum asman benim sakınam gülgünüm arasında onları girgen nurum asman çekti çapkından açık nurum kalını kapta doğum kalmasın çoğum benim adım kalımız çelim ama çoğum çelim ama çoğum Sizlerde suyuңuzдар өчпесін, бүгінгідей жақсы шаңға жашауыңыздарды қоштап жүрсін. Бүгін сіз үшін өзгөчө, экөөңүздөр үшін өзгөчө бір жақсы жашоо башталады. Турмуш жолун аттанасыздар. Буйруса күйөөсү аял деген статусқа ээ болдуңуздар, куттуктайбыз. Анан мына жерде 200ден ашуун киши олтурат. Руслан мырза, айтыңызчы, үйлөнгөн кандай экен? Сонун экен. Başında sonun bulup giyin görüp ketesiniz. Үйден қазан аяқ қағышат деп қойып та, андай дұлысы жоқ болмайды да жашауда үшін. Ошондайлардың барын екеуіңіздер тамаша менен жеңген үй біле болыңыздар да, бір үй біле ұрышып атат дейді, аялы күйесічі. Аялы күйесі ұрышып атат дейді, күйесі ұн шықпай тұрса да, аялы тілін тибайлы қиықтырып атат, күйесін ұрышып атат дейді. Күйесі емне дерін білмей ұшындай аялынан жini келіп, аялын қарап тұрып, сені шашпа, балабыздың аялы сендей болып қалсын деді. Анса аялы 1 минут ұн шықпай тұрып қалып тұрып, апей, өз баласына да ұшындай жамандық тілеймі деп. Шынай бір тамаша менен барлық нәрсени чечкен, бирлигиңиздерди кечиришкен мыкты үй бүлө болуңуздар. Эми бул жерге Майрамбек мырза, биздин жакшы тааныган, жакшы көргөн ага досубуз. Ушул Майрамбек мырзанын атынан 2 жашты куттуктап,
Begayim Ruslan baktılı olsun dep bir jakşı çıkarmanı ben özüm atkar berip koyup kabul alıp koymuşlar. Gelingizler tamamınızlar dağıtlı olsun toğanlarım. Neri cazdı, neri canıldı. Paketli bir 2 minut koyup ona kanca Momin dep koyuldu. Gelingizler Momin. Hurmatly mehmanlar, gelgen qadamlaryňyzga razı bolýaňyzlar. Şol toy baramyzlarga jygışdy bolsun. Begayim baktyly bolsun. Jolu ak bolsun, atkargan işinin bar tak bolsun. Ha men sizler bilen kийинки jakşydan görüşmek üçin aman esen bolýaňyzlar dey. Bar bolýaňyzlar. Har daim toyda jakşylykda görüşeli. Şaşpay oturup alıp çay içip paket toldurup ana gitseňizler ruhsat. Rahmat görüşgöçe toğanlarım.